fela go 96 dot na badre fe maria le boga bodi batana bo pinki bo tlola o fole bo lapa le bo sebo le rumo la banna ke tšedintši magageshowa maina re a leboga a metsotse ke masomepedi senyane fela go ikela go area lesome a re feditše tabeng ya di-product tša ga Moremi gomme a ga jwale ke ena professor Kasebele a nametše go sefala ke mofa sebaka se magagesho ba tla mpo tša ge ka ba dilo tša bona di šetše di le monate ka fale gore ke ba nametše sefala ke moka professor a lebane le wena motheletše mo e leng gore le kgono le re lebeletše taba ya the power of forgiveness ka gare ga manyalo ka gare ga malapa a go fapana nke ke dire ka tsela ye ke re le kgono re bolela ka the power of forgiveness tshwarelo mo batho ba bantši go le go boima kudu go tshwarela bao ba ba kgopišitšego batho ba phela ka dikgopi ebile a di ba robatše a di ba fikhutšo ka baka la gore motho o tlemile lehuto pelong ya gage e le ge a ile a kwa bohloko a kwešwa ke wo a lego kgauso le yena sebakeng sa gore a fetiše seo ga kgone ebile o mongwe o tla tsamaya a bolela owe a mo kgopišitšego gampe a mo senya leina gore batho ba bangwe ba mo hloye gomme ntle le tikatiko motheletši wa motse community radio ke na le yena professor Moremi fa gomme ke tlo mo fa sebaka le yena a tsene a dumediše batheletše go le lekgauswi mo a ba re theletše go ba le gona professor a ke go tamiše malome ka kapa a ke tšee maduma borutho ke a romela ka kua mešateng ya gabo rena ebile ke be ke dumediše magoši ya gabo rena ka moka a bo mme bokgoši gadi ka moka ke ba dumediše and then ka kua mohlaletsi re kwele gore kgoši ya gabo rena o mongwe ba nna le yena o robetše re re a wa mantšwa dikhomotšo ke yao go tšwa ga Moremi ga ke ke dumediše baruti ba porofeta ga ke dumediše dingaka tša gabo rena tša setšo ke boe ke dumediše baoki dingaka tša sekgowa ke dumediša batho ka moka ke seke ka šia motho bo magolo ka gae ka moka ke a le dumediša ke dumediša bohle ba gešo letšatši ke le subetše ebile ke bošegong bja lekgono pitša ya kgabakgaba ka mo malome ka kapa o ya peile the power of forgiveness pele tsena mo tabe malome ka kapa ke nyaka go no re fetiše molaetša o mongwe go thoma ka mokibelo ka kua ga matlala ka kua ga Moremi ke na le bana ba ba yang nyokong ke kgopela di-family
tše di lekanang tše 80. Ngwana o mongwe le o mongwe wa go lebana le family tše pedi, go family tše pedi tšeo di tla beng di tla ga Moremi, ke bolela ba ba hlokang, ba ba seneng selo, ba neng le go nyaka go tla ga Moremi, bara ba sene selo, ba nyakang thušo. Ke na le bana ba ba ileng gore ba ya go tsenela ntho re ibitsang gore ke mohlabo nyoko ka October. Before ba ya nyokong re nyaka ba re fe testimonial, ba ka se ye nyokong ba sebe ra bona gore ba kgonne go alafa na. Ngwana o mongwe re mo fa family tše pedi, o wa di bereka, bao ba hlakang, bao ba juang, bao ba leng ka gare ga mathata ba timeletsweng, ba lang ka lebaka la gore ba nyaka go lata batho ba ga bo bona. Ngwana o mongwe le o mongwe ka kua ga Moremi o tlo ba a le gare a lokisa taba yeo ya gore malapa o a loke. Ke bušeletša gape ba ekwe ka kua ga Moremi go thoma ka Mokibelo. Re na le bana ba ba tlo ya nyokong ya October, di family tše di sokolang. Re nyaka family tše 80, bana ba ba tlo ya nyokong ba 40. Ngwana o mongwe o ba le di family tše pedi tša le banang le tšona, ore family nye tee letla le 10 o tlo le bana le lena, o tlo le alafa mahala, dihlarona le tšona. Mo go tlo hlokagalang transport ke mo family tlo thušang ngwana ka gona ra ba fihle ka ga ya ba berekele motse. Kore go family ye malome ka kapa go tlabe go phekola ngwana, a ba swarela motse, a ba hlapiša, ge go etswa taelo ya noka le bana le yona, ge go etswa taelo gore santse go latiwe medimo ka yena le bana le yona. Family ka morago nna nto ke nyakang go family ke testimonial fela, gore na le ya kgotsofala gore motho ke ngaka nka molokolola ya go thuša batho na. Ke se ke se nyakang fela mo go bo magolo le family ke tlo ya testimonial ya live, di video di tlabe di le gona gore nna le kgotsofetse ga kakang. So bao e le go gore ba rata go tla ba bone bo bana ba le baleng ka mola, ka gore yalo nna ke ra gore ya ka koma e butswitše. Ke lekile go bitsa batswadi ba bona ka lebaka la go swara ke mešomo mola le mola, ke re batla ba bone bana ba bona ya ka koma nna ke re butswitše. Batswadi ba bang ba kgonne go fihla, mara ba bang ke lemogile gore ba paletše ka lebaka la gore ba mešomong, mara ba tla fihla, ba tla kry-a bana ba šetše ba etla pele. So go thoma ka Mokibelo wo, batswadi ba e leng gore le a sokola, le ne bana ba le tlaiša ka gae, le ne bana a ba bereke ka gae, o timeletšwe, o nyaka go bona dithoto tša gago di boa, goba o bona o a tšereng dithoto tša gago ka mahlo. Bana ba gona ka kua gae, ngwana o molomong ga orela ka kua gae malome ka kapa ke mmwe tša gore ke nyaka dihlare tša go tlala di 20 liter tša go alafa malwetši ya fapaneng. Ga o kgona ke nyaka tše 50. If o ka kgona go alafa malwetši ya ma 50, wa tseba dipheko go fa balwetši ba babedi 2, o ba alafa kgwedi tše pedi ka moka ke nyaka go bona dilo di lokile. Nto ke nyakang ke testimonial fela. Then ge nka kry-a testimonial ga ge ka kry-a nkgahla, and then ke mo riela certificate, and then ge family yela e tla ka nyoko re no ngwana o re a lokologa ka tswa a ya go bonana le balwetši ba bang pele, and then ke mo sainisha molaotheo wa rena wa gore welo ngaka wa go teperekela yena o tlo bua o tlo to kgoroša. Ke lemogile gore
bana ba bantši ge ba le ka gare ga thoso ba ne le papadi e ntši and then ke lemogile gore go na le di-family tše dingwe ga ba bereke ga bo bona ene ba nyaka go thuša ngwana a goroge ngwana o ile sekolong mose ene o ithutile o a tseba a tšetse mo ya gagae gae a ye go iberekiša batho ba fole ba moleboge a e goroše a idirele modiro ka ge a ne le badimo a ile go ithutela se sengwe sa badimo and then a tšee badimo ba berekiše badimo ba mmerekele ba be ba bue badimo ba e goroše then ke bona e le nto botse e leng gore bana ba tla kgona go thušega prof ke kwa le bolela ka gore go tloga ka mokibelo e tlo ba taba ya mehle le mehle goba mohlomongwe e tlo ba mekibelo fela goba e tlo sepela jwang go tloga mokibelo wo re ya go thoma go lebelela family ya mathomo e tlang re e fa number 1 ya bobedi re e fa number 1 gore re go number 1 e sweri family tše pedi go fitlelela ge di family di re tše 80 di re tše 80 re ya ema di family tše di tla be di šomiša mokgwa o mofe wa go buka kapa wa go tengwadiša di family tše di tlong go tla kua tše 80 tše ke reng ba tlo di alafa mahala ba tlo di swarela metsi mahala nna mo go bona ke nyaka testimonial fela gore tšhomišo e bile e jwang ba tlo founela nomoro ye gonu jwale 072 133 6761 072 133 6761 ke di bušeletša la mafelelo 072 133 6761 se ke se riang ke ile ka seria morago ngwaga go feta ke le ka mpheleng ka re lena le leng ba mpheleng e tlang le tle le bone bana ba ile ba bereka bana ba le ba swara dilo ka mogare ga metsa batho ya ba ga botse ge ke bolela so ba ka mpheleng polelo ye ke bolelang ba e tseba ga botse prof nomoro ye le balago mo ke ya ge motho a re nna ke a ngwadiša jwale ka family yeo e te hlokelago ka gare ga malapa a le a bolelago ai 80 fela ge re tla go 80 re a tswala kore ke nyaka family ye šokiša ye e sokolang ke nyaka go ba fa motho we e leng gore o ya go ba thuša prof le tlo kgona go tseba jwang ge batho ba founile mo gore ka nnete family ya ga Maubane ka moteti ba re ba nyaka go ba mo palong empa ba sokola le tlo kry-a jwang gore ka nnete ba te kgona bano be ba nyaka dilo tša mahala ka nnete ba hloka thušo wa rena re le ba ga Moremi ke na le nnete gore malome ka kapa motho ge ile re o tlo otla a etla go leka modimo tumelo modimo o tlo mosenole ke araba ge ke rialo ke araba dillo ge o le gare o le ngaka o rapela go ba le lentšu le letlang le re mogalabe bana ba lla ba nyaka go tla go wena ga bana selo re kgopela gore ba kry-e thušo then re ya go nyaka tsela e kaone ya gore batho ba kry-e thušo e fela ge motho a etla yena ka papadi a tseba gore yena o eme gabotse and then yena o nyaka go kitimela ka kua gore a rielo dilo mahala a lemoge gore dilo tša gage di ka senyega o thoma go nyaka thušo go medimo ya geno mara o e botša maaka so go thoma go nyaka thušo go medimo ya geno wena o e botša maaka gore a re te kemišetše gore ditlamorago tša gona e se ka ba tše di botse ke nyaka rena bahlaki batho ba ba robalang ba se ba ja batho ba ba nyakang mebereko ka pelo le moya ke nyaka mogala bo e leng gore ke gala sa bereke ke nyaka mo riela mohlolo ke mmontšhe gore bana shiba lebaka ke gore bana ba le malome ka kapa ge re ka se ba fe batho ba ba lafa ba fola ra gore ke dingaka se dingaka gona re santse re tsebe re bo bola batho gae prof o mongwe o diputšiša gore
mathomong ge professor a tlhalosa taba ye o boletše ka taba ya go ja dinyoko kgane nyoko ke eng ge ba re motho o ja nyoko ke eng ke ge go diragala eng ka gare ga tsela ya thwaso botsišo botse nyoko ke ge motho a iya magatong a bobedi a go bontšha gore jwale ke feditše ka bongaka se se ntšhaletšeng ke go ya gae ke teste ya dingaka ya gore jwale motho o a fitlhelwa a ntšha diphitlho nna ka kua gae ke iokeditše ka gore iokeditše ke nna ke iokeditše ka gore motho a ntšhe phitlho ebile motho a ba alafe balwetse ebile motho a ba phekole gare ga batho ba mo lebeletše ba tsebe gore ke ntšhitše ngaka ngwana ga a phasitše sekolong tšatši la graduate wa apara gaone ya gage a ema mola a bona ke batho mang kapa mang ngwana ke nyaka gore ge ke ntšhitše ngaka malome ka kapa ke be proud gore ke ntšhitše ngaka a ke nyaka gore motho a dule ka kua ga ya sa tsebe ntwa e duletšeng ke nyaka gore motho a raga a swere dipheko a tsebe gore dipheko ke tša go alafa motho ke nyaka gore ngwaga o ke tikemišeditše gore wa bona go njwale ka October e ke ntšha 40 ya dingaka ge ba fetša go ja nyoko ba gae ba emela di-date tšaka tša program di tletše till next year ka July so bana ba le ba ka se dule ka mola gae ba na le tsebo ye ba e swering a ba e gae ba go alafa no ka di 15 tša August ke a ema go amogela mathwasane a e leng gore be ba nyaka go tla ka kua gae batle ba thwase from di 15 ke a stopa ke a go emela group ye e tswe ge group ye e tswa e tla o šutelela group ye nngwe ye e leng gore e tla be e tla maikemišetšo a ka ke gore malome ka kapa ke nyaka go ruta motho a rutege ge a fetša go rutega a ye pele a go fodiša ba bangwe ba balwetse go swana le ge le nna ke ile ka fodiša ke ba bangwe le kgone ke kgonne go fodiša bona so taba gore ba pakelelane ka kua gae ke kgahle ke ge batho ba tletše ba le ka mola gae ga e nkgole ene e feleletša e ria motho gore a sekatlo a nore o bona ge motho a ka ja nyoko ke bothata a sa laolega no a sa laolega so ge motho a ka ja nyoko a ya gae a ya go bereka gae a kwešiša gore mo ke santse ke bereke ke tlo te kgoroša wa tseba prof ke kgatlha ke polelo ye ya gore o lemogile gore go na le bana ba e leng gore ba tlile thwasong batswadi ba bona ba sene selo jwale bana ba wa ba lokolola gore ba bereke ba titirele mašheleng a gore ba kgone go titirela mebereko ya go goroga o hlatlola batswadi re hlatlola batswadi re imolla batswadi re nyaka gore batho ba seke ba kry-a ba bereka boima ba tsena ka gare ga dikoloto ba re ngwanešu wa thwasa a kere motho o ile sekolong o dutse ko sekolong a rutwa go fitlhile nako gore buele sekolo sele sa gage santse se motswele mogola a ke nyake go thwasiša motho ke tle ke kwa ba re go sa o bereka kae a re gane re ka sebe dingaka ka moka mare ba ngaka gore le ge go tlhagile something ya emergency ka gae o tsebe gore ke ya lafa jwang ka nnete wa tseba Moroka o ka re dingaka tše dintši di ka ithuta kapa tša tšea malebiša ka se mongaka o se dirago ga se gore o kaone goba o titirao mo kaone go ne le ka mokgwa o bone tsela ya bophelo ka gona ebile o kgona go theeletša le lentšo ge le bolela le wena o ka re dingaka tše di ka tšea malebiša tša ithuta gore ge motho a thwasišwa ga re no tšea tšhelete fela a goroga o tla di bona pele re a leboga Moroka go na le motheletši o mongwe wena o re ke gona ke tsena ke kwa lebitša dinomoro fawe ke kgopela gore Moroka a di bušeletše a ke mmuiletše tšona
gape di re 072 133 6761 072 133 6761. re a leboga Moroka ke gopela re tswalle tabe ka mantšunyana a mabedi a mararo go tswa ka mohlakoreng la gago ke mo ka re tsene tlhogong poledišanong ya lekgono ya the power of forgiveness. Tšatšing la lekgono ke rata gore batho ba tsebe gore maikemišetšo a ka ke gore ke nyaka go bona setšhaba se fola. Ke rata go lemoša batho gore ge ba itla bao ba senago selo ga le tlo phekola ke nna professor, le tlo phekola ke bana baka, nna ke tlo ba gona for go ba lebelela gore ana ba ria tsona na ba le phekola tsona na bao e lego gore le tlabe le tletše lebaka la gore le naga le ne selo le nyaka thušo e gona ba gešo e fela thušo e ne le nako ka kua ga professor re bereka go thoma Afrika ka 80 ka 6 re a tšhaiša lebaka la gore re tšhaiše ka 6 ke lebaka la gore go na le dimereko ya go swana le go